abengenda Zulaika basanze babitekedda era abadde okalumanyira n'okwesiga ebitoje okukasukira amayinja nga n'abamu babadde bakutte embookole. Abatuze batuse n'okukuula amazigi mu nnyumba eya Zulaika gye bagamba nti yagisingamu bukyamu ne bafulumya ebintu ebibadde mu luvannyuma ne babiteekera omuliro. Dansobuga Josephine nanyini nyumba egambye okuwambibwa Zulaika ne famire ya Nnyinyu Dengere yafuna mpoloti n'engeri gyazazimba mukyokka yeewuunya Zulaika n'abantu be bavudde okwesenza mu nnyumba ye. Naye nabaddeyo Kampala neefuna essimu baneiba ne bankubira essimu ne baŋŋamba weebale ku bigala. Ne mbagamba sinaba kufuna ssente ziggala naye essaawa yonna nja ku ggala. Ne baŋŋamba bw'oba siggwa ggala yanguwa kubanga waliwo abazze ne balambula ennyumba yo ne bagikuba ebifaananyi ne bamaze ogikuba ebifaananyi ne bayiwa matiriyo ne baggalako luumu emu ne bayingira. Ssentebe w'ekitundu Taliuru ategeezezza nti obumenyi bw'amateeka omuli okubiba bw'ettaka bwerisankuli mu kitundu maze abatuze okukwatiza wamu okumalawo embeera eyo. Kyokka n'akimidde bannannyini mayumba bagambye nti bakoze kyamaanyi okusiba obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe olw'ensonga nti bangi tebafaayo ku kika ky'abantu be bayingiza mu mayumba gaabwe. Ate mmwe mutukoze kinene nnyo okwongeza obutemu n'obubbi muno. Balandiroodi ssente bazifunira ku masimu. Tamanyi gwawadde ennyumba y'ensonga lwaki tulina ababbi ab'ekikula ekyo. Poliisi okuva mu Nnyende etuuse mu kifo kino nga mpawo kyetaasa ng'ererikamu ku benganda za Zulaika beegenze nabo. Kiza Bone yakusakidde gulino ku Lwabukede TV. Eji niyo bakweta man eat man situation omuntu nana alya mugenzi we kandi cyarite nyongambire tubisheka nke byangu umuntu kashatu nogero tamatu noshobera gushika kongo umuntu aruza kwija akaronda kataka kawuguri aho jire agatanda kombe kotajya mu nata kuchimanya nana kumanya no kuza kombe kukashangiriana akabari abanda bo kumanya so nakora research akumanya bamujyana mu cyaritoriya wamanya akumanya ate ngo kwija hana namba rabaru so icyo kitiriyo tureba cyamasaka honka kandi nijwe bwambo ya president umuntu gumargambo n'abaramuzi abajamugende mu abantu amazima n'uburinganiza umukuba mutabikoze baza kubyehereza hati emirunde minje abantu batwaza bati mob justice tekabaganunje akwaye bakuterenje kahika kugweti woro bagaba bakaraza kare konka emirunde minje na yegeresirwe kushanga abantu ekibakuteka kitakurebeka kushanga ekibakuteka kitakurebeka kwiyonyonsha ba abikirukwataho police and courts of law kugira ngo bwiro bwinji bantu bakora ati tugizire gukora y'umuntu kugira mani rero bakamurera hatebye bikarebeka birinke bikire byona akakora iki ukashuka mwenta kwatoho mwene biragiro bikashanke bitakumureba emirunde minyi bizakurugama abantu tandukagumana bakora mob justice kandi mob justice nimbi akwaye no mayo niyo yonkera gukora ikindi tacondoroze kikiba cyahwire bakashanga bakora ikitaryo bona bakikiriza ngo bitatuwe kunga akaba yahereze so nyonkashabire ngo ebiragiro bikora umurimo gwabyo institutions z'obusinge police n'ebindi nabo bakora umurimo gwabyo if it is discovered ngo mukama witaka munara abantu nibombeka stop the construction immediately kunga tuwashanga umuntu yiza yagamba enju negumane yongera abantu basiyobe bajya mu bushatu uguka yatwarita kariye atabona byo kwerinda babano bazaho bakahakuma itakatiri yawe iwe muno ijano yombeka ningo umuntu yatandikire kombeka iwe muno ijano okinga notamwenye jino lita cement na ciyari naza kutera presta yes kandi cece cyacara hari so now ebe bitwireho mbarra nayo byine konga mani no shote bireba bundu ngorikirize mgonga nayo twine case scenario just manyire bonkabiri yo ako ka sample nyina masuko ngo byaguma biti twaza kwikombiro byo meisho imbere ne basa kongera kusisikara abantu bongere kwerondera uburinganiza kwekora mu murimo bakarwanira mutahi wabo bakakitahariya so ting mama gara ko rogine ningo tagine ninga ntagine abwe mukorejo ko ku Vincent ya kigamba ngo at the end of the day mob justice ternonji
atonko wariyo narwana n'ekizimbe cyo yarimo nakisaho busungu tubasa kwendera kikugwerire ni oshange warigenderamo otherwise ntushabaranga yonze futaho mituma y'abantu abo kuba okushisha okwangana okuzira kibye yonjire our god really needs to intervene adachiki 18 yezari ngomushayito kubanza obutegerize Gideon Senyomo okutereza gashoshure keitu akomurimo gwanje nitwijusya ngo banka ne ya Stanbic Bank na banka ya buri muntu na banka ya buri omwe okutandikira ha muntu wo hansi okuhika aharyogwo oturu kuteka ngo no wa muhero mbwenu za aha branch iryo mucweka cyawe ahabo kuba bina mataje muri buri cweka tahamu wara tahimu otimbisha kwakira hikahameze jo eyora terro tamisho banho waboroza byone byo rukwenda bija kwamba kushoborera konka mazimagara ngo kwigura account nakasente kace ijane ndanga muntu yawe kandi obeno banyebiru kukwata hiwe nkiwe nabwanyo bakutasiyo mbitabo byabo oyugure account nakasente ako kace then akora akwate kono kareto bano rukumo 4,10 4,15 bene mitwaro nebindi yabwanyi mombwire bucano za kureba account yawe yakura kandi kikuretere wahebwa na loan oyongerera busente boyine ogende okorece chango ekitura kikuremere kukora abandi bari kusigisentunguka nabo kugira ngo tokagire mu Stanbic Bank okareme korre yabo kandi okabasa okora entunguka orukubehwezesa Gideon Senyomo tumutegereze tubijutya ngo akarona kakigendo misho wareba endembo zitu zone zitwine ziri painted those colors zebibina bitari bimwe na bimwe konka kucyahiko muri mbarra yero yatukizamani aho rukuretwa nojoti Yesu what has gone right here so ntenda ngo kimanye ngo eje mpinda hinduka na yakanya bwanya ahabwa karoro kita ka 2026 nsakwantu katero ko kubanza ibiro 15 enda ngo yetebekaniseje kandi basena no kurecevinga ogwo kuteka muno yenda base okwebembera obase kurebya rukugamba na no kwari kwija ko bitwaza obone kuhereza karuro muntu wa satisfied then nyensi yatakashanga gumizo to government tuyambe and when actually ni watiro government tarukuyamba ngenu eje nshonganye nangu tugitemwa amani tinkumanya mujuru zoko wanyu okubyemerire hariyo za no change hariyo ziha konka amazima gangunyo hinaraba ngasha hundu kutura yero kayashoba actually kuko wagamba yero dominates mbarara kuko bwijo bahabe harimo ishterane hano w'ichaman president Museveni alboma decorations zabize muza yero zikagumamo kandi of course nabwo nicyo kiterane cy'amane cyerukiro kandi tinkwamye ngo naza kuba ikindi cy'amane kikukirecho abo kuba jaticiya aba flag bearers nabo abantu bo barumu abebike bindi nabo barumu kuyaho bwingi bwabo nibanga hini bingana ki bonga kugira ngo ubona bagamba kimwe kuyaho ekinkwendere ngo tuyiho omuriye byona no kugira ngo omugasho gwo kugira campaigns no kutuhereza umugisha ubwo kwetegereza jabo bari kuturonda amakaru kandi echo cyo mwenu kira twebe ndiza kusigara ntwevunana abo kuba obubwire bucemeye kutomugisha gwo kuba tumurikira tukabatera je tochi tukaronda mu tuteka ngo tushangira shemire kirabe kitakozwe kityo cyatumurikire kintu kimwe cyongano ho kukiza sente kayana 15 ubundi ryo gayampara 10 tukatora necho we shall go back to the usual nyitombo itatu yaburijo itakabura uitatu yambere itomwe tukakora rosi shana matwa mterra yaburanka himana tumuronda ebyo byona niyo kindi kumanyaje campaigns number 1 tukikiriza naka statu letere imparana charte nashana kwa inaremu nyono bari yakantama nabyo atware yagire cyo niyo agire cyawo kongejo kitaka kutera no muntu ngwa kwa mwene nteka tutakushana mbwenu campaigns tatusigama imparana number 2 campaign tureje kuzirebera mebindi atubwire buchika rero tukazagamba ubuna iyo senta bakakora kare no mukama wananga hatebe tubuza kuyamba ubana mukama wacho bana mukama wiguru nensi naza kusinga karuno oguma nkukuri ogumugisha tukozese kuronda umuntu arakubase kutubera umuyembezi murungi hatu mujuru zinyoniwe tukabire twino buringaniza I mean twino buringaniza
nyowe niwe nitukunda tukorera abantu nyowe niwe twine kuri yo kwehayo uko kwakare uko kushanga umuntu no yenda ngo abantu bawo babeje konka tutinde kuzayo aha bwenje aha kuba ebya irevi yatho mutwaro mujurizi yatekishatu hati notina ho kwizira you are right notina ho kwizira ohendera oburinganizo bwohine tina ho rubukodeseza habo kuba tubarakwira kwa mari ya so murebe hamicwe n'imtwarize y'abantu murebe okwihayo kw'abantu murebe abantu kuba gukora ibintu bakabishikiriza ko yimu kuba muri then obari kumanya ngo kandi kunabasa kuyo mukitinsa kuto mukinde not about the money he has given you. I agree with you 100%. And politics zitabwa nature yazo ninga shembera yizirumu ziretira abantu batina politics bakube barungi tinkuzayo abo kuba nangwa n'abanywani bawe benyine bari bari genuine no matu n'abanywani be bikabinyi twina ko hano bakuroha ino ino nango ciza kureba utangahagera arno bajya batomu ngo nana akushunga konge kiri ngeza kugamba no kugira ngo nicyo wanyisira kata nakwisiya cyoba twina abanywani je ndikuzakora concert ko ikahanto mudata tayibamba twanashire gendare ate kane shana karu twanashobwe shoboro bwabo ko bwatukozire atona cyargawa tumwe nkoko ninza yukuronda yice exactly kandi tungana feedback yebale no aramushija aize yarga habirari yagarka harbaga mun kwabe nangambira nje ati natabantu mukabarebye tuzatergahampuki uko ngizire tergahampuki atati nganda bombantu bajyangwe nuko goko kaza ikuronda yo kirero umuntu w'ikeke nawo kuruga kaza muri gebyo nkebyo ati nyombe impkanda tunumwareba kuko zaga muntareba nko ati ngat every Tom Dick and haramna jya mukabarebye konka eco kinyoreka ngo abantu nabo to kubeya rotyo kabeshweka icyango ikinanyenda kugambaho no kugira ngo politics genzere zatina zaguma zasisikara hati zaretera abantu wakube ayindi nebitekateko birungi kujya tkunkasha yafana kana nabantu abari genuine abawo ubuzima ko nakujya tkunkanya nani kusaba ngo rugumbi intebi nyowe aronayo nashitekateka a friend of mine and a seasoned mbwenu aturo mu politics I can call him a legend on politics yanyeta nani nkusaba ati manya bingi munonga manya mwenu akana manisa ngutakumanya je egishaha nyine backing erkwingana ki nyesigere ki nyesigamira hariki ubunoze kwereta akangira ati aha bwanje wanurwa umuzano gwenkende gusiga n'imicara nuko yangizire I looked at the man mutanakoreka ngo ari niwe murahamwe kuko yihebye niwe shi hati finally politics zahereze kubazityo abantu amwe bazitina hada bakwe barungi bazigira bakakururoka cwe emihiri wotari muhire makaruru rumpens I mean umuntu uri kugira ati politics mwizana mu kimanya no kufana kucya nyonka shwara kare naheza hatabona ubari no succeedinga on politics akwana basa kujuma charity gora tahe wahiko muka wabyama wijuke byabaho bure ati nyenjagare n'amani kugaruka mugabure ahasigara abantu we yaraba atabona bakubasa utera abantu bawe enju bakajosya buri kimwe umuntu akakworeka ngo mbwenu nango cyo bagiye no kuguzana kanda karabe nyuma akakagura umugasha kajya ati ninza kwezaho hato karonda hora hakaba so mwana ombugufu politics ezituriyo ntuzamo omburiyo bukire zikabe zizo kwindura hambera y'abantu zitari zezo kworekana nyonyi namani mbone ko umuntu ki mabitorize nkai hariya zarirwa hariyo mukayeberere bwena hati ngo gwe numwesagara mjangu naje kuta ona gwe namanya nangwa nakamoro kubaka arono wa Eline yahera nangu yibawori yahereze kufa atorye fakazi somebody dies in an accident na ono bwe accident konga bakabe simbire yabisye ngo uriya mbwerekeriye fakazi tumutera umukazo rukurara n'umushisha chate was remember mpako kazi kumama jose mwana oza kumbia no I'm telling you kanati you know kashwe atu echonabi kash kugamba ko rwire kandi ko utakubasa kweza campaign zeze nyowe tindi mushaho naona munakwende mushaho professional ebyo tubine kakwati kunganga gamba tumukumurebe yorarebe nayongera size hakarwara kare hatumtizo karunda wari nahereza
tuyine burikatemba y'obusuru eituretse license. politics so finally nyo nyenda bateze bakaruture abantu turonde mu muntu uza kutemba bishwe nango umuntu kaba ruwira fero mukampi afera hagati mwaheze kumaka abantu bizo mana utarwe nafa you know exactly nyonye simbere nesati sasa you know kare bwa no these things are real how can you call a friend as in a human being like you? He's just a shot hati seba mwira niwo tutegereze kandi turawayemerera n'amamanzi okugemerire nigeye siga ntwenda kumanya ekikubasa kurwa omukanwa kabo Gideon Senyomo twakwakira sebo na nabo yemerire nabo Amurundo kuchatensi nchiza ntandikenti merci bonjour je m'appelle Senyomo Gideon kantanchirao ninja waza nazo murgu nyina bahangu omurumoro cyakombikwa nibyo bwegese Echi entarantejo abantu bingi bakujetegereza konka wazo mu research nibakwegesa ngo orurimi orufaransa shumo orufaransa ndakusibiza cyamuhunga omuri bushenyi nyina bahangu nyine Dr. Mukono gwanje gundi na omushomesa nyina tubake baturamusiye batuganirire omuri cyamuhunga bon bo baha kanda bwacho rimo Faransa. Come on Doctor, you're live on live at TV West tankora muse barebi ekigome cyawe na tugamina na rimo Faransa. Murire muta abakutureba amazina ndi Dr. Agatha Tumwine Magezi omu Makerere University turiaha St abakuruga mu Rugwizo kunza kumara enaki itano kuturu kubashomesa okuba kubasa kushomesa ururimo Musiyona ni barugamba harimo abantu right now abantu bakurenga miliyoni 2 ni bagamba urimo Faransa kandi wasome ko urimo Faransa ko mu Uganda omu harimo imirimo kuja ngo mushomesa chonka harimo imirimo ko kuba ba translator bakwindura ibihandiko Gideon wano okimanya ngo ori conference interpreter wano okora katugambe kamanga geteri nenka UN right now buru kwa kubona na hindura orimi bari mu conference ari $9 wano kora UN wano kora African Union no kora $6 ornako wano kora mu Uganda $4 ornako kitwe ahubwo ko umuntu wo kubana areba gamba Faransa Saibronji byona biriyo konka abantu abinji tubakucumanya abakiye twaza kumuraho kake tonje gamba anshongezi Guma TV West. Bonjour Mensou. Comment ça va bien? Communication, you know, embera nkejo. Bishika wabotra kanga. Yours is Latin or French? Nkanda kanga. Konka or not France tinkurumanya muchango by Okay. We are twateganisibwa Gideon tulamugarukira kandi ntwetaga kuhura abantu abo nyona nindiyo nimbare sente munya ati ninyende sente you know that never before child ati anagamba ngo wabona ukoranka hino izoba no kora dola kaga wari yaho mu Uganda izoba dola binakwate kumisha tunarunana dola katujibara kumisha tunanana times 400 don't you see ne sente so ejembozo nanjira mu interest so I can still learn French. Okay, mbwenu twaza kumura ho banywani bitu nsakwantu garuka twinempa plaza makuru Gideon nsakwantu mugarura abo kubora rime rwo twantwenda kuruhurekereza otarga program ya sisimuka tukiriya
Nehinda omwaka ogwo TV West yagabura ekiteekye kya Christmas amulundi ogwo nikiza kuba kire ky'omutaano kuba omusimbuzi gumana oreba TV West wareba enkoko yarabaho oyitebekanisa otere esimu mu puroguramu ezi live ogambe izooba nesha enkoko buyarabaho otunga omugisha gw'okutaaha omukazaano okuba omugisha okusimbura ekiterekye rwiguga amateeka n'obushonshoreke nibikuratirwa kishagikirwe mwisako abino obuheereza bw'okubiika hamwe n'okuguza sente hambogoba make omataagi goona Aliana Junior School kora noorya abakushomesa gye omwana waawe kurungi kandi biine emyanya kuruga nasare Sirgard Investments abarukorera wayini akaduzire nk'aka Red Star hamwe na Orta wayini kanywe oshemererwe Fresco Supermarket abino obuheereza bw'ebintu byona ebirungi kandi bashazira amahendo abw'ebiro bikuru Phytoveda Medicines abarukushebana n'okuragurira oburwire bwona obwoine barukosa emibazi y'ekiraguju okuruga India embogo drink abarukorera embogo non-alcoholic kumbucha ekyokunywa ekitarikusinza Lordsburg Gardens Nkokonjeru Mbarara abino omwanya gw'okukoramu embaga eza buri muringo TV West nehinda otaferwa omuzano wa kukiroru kuruga omu Bakigezi Universal Actors Burka eyine ebizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandiyo bitu obwatuma omutabano wawe ngo asishe fike yabangi iyo ko maro tasisire wanje iyo maro tasisire yakureshana hasa ningaruka okuna tore niyo kona kufuata tokareba karatumina bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi bina bakazi munani baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya uborotere ndo owa kukiroru nugwo muzano ogwotashime kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji nugubagoroho burwo kubanza no rwa kabiri shahemwe zo mwabasyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahikomezo mwabasyo ini nikakutumira ngo cyacora mwana iyo mbwe niko kwakira muzana bakaba kumera ngo mutwege tenkaru kanu yantino ko mwana nika kwenyene mama mwe ombiri kwije juba owara wanyeze kutemenyuri ngwe nokora kitembeho wara bahari kureba ngakora nokora yajya sheko kwenkwe muke kandi ogera amatwenje n'abatwenje group tukuza kumbyinisa kisari bakarabo mu byatka by'amacupa dere uko mwana twa kuna kujikure kuri lontera burwo kubanza no rwa kabiri shahina n'ekicwe kaza kiri ati TV West Honga sasa bana ya mwekoti yachi njye tera mari ya mubona niye kwashare niye mtanda kuriyebwa ndatenga wawe izo kazi kwasipika wandu TV West nehinda omubwire bw'akarurubu TV West neja kubererwa hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari ku bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo bari wita kumenya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu nibwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kwaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yanditse shaheji uri kutera star 238 star ishatu star 10 asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuncha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwireba TV West buri zoba
kuri kwihaniza nikongera imigisha yawe okutoranwa okwetaba mu dro yo guhangura sente mu porogaramu y'umushonje hamwe n'umuneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwa esimu kurabira ahari noti 2 noti 9 anamwenda emirundi yo kwetaba mu kazano nikore imigisha yawe yo gusimbura iri kweyongera. otaza muka yawe okitirwa nk'obusasi n'enaku okalimbagirwa omwanya gw'okushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muka wanje kuruga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro otaferwa omuzanogu rwa kashatu n'orwa kana shahe mwezi omwebazyo kandi nugwija kugaruka mu rwa kashatu n'orwa kana shahe mwenda n'ishweka z'omwebazyo twegiteho aha programu yareba hindukire ahitira uko bantu kwegesa okuba kubasa kushikiriza ibiroto byawe nitubantu tutayayisa abantu abarabiro mu bintu nyamwinji konka bakatunga eki barikwenda. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yamirena nawe yagamba kandi kataranye bire. I know. Impapuro z'amakuru aha tuzinaha nuzireba the new vision nduraha bukede charita jinaha impapuro zine zaha tumukashishira umwenda kukumira rwa kabiri katukurabiremo utandikira urebe bingi munonga. Headline y'urupapuro negamba government to recruit 1400 teachers abashomesa 12 kubongera hari yababeyine iki kirunja kuba twiro crisis ya Gideon Senyomo tureba hatuwagaruka ibiri arrive and clear nuza kuturaje buri abagabo tandike no France ati mu bantu cyargame bizu but this time already kuraje bagutereze ngirejo abo kuba najurura muri sente communication clear